Good afternoon. Khareli Reralik Chunga Ningsi Mie Ektatam Sampang Sakwang. The program we organizers the talk with Sorintan Aure. The ICTT la Ningsi Chung Midlay Hekta platform Milaga Hekta Tamni Rajang Miloda Hokami Wang. Sorintan Kasang the Ho Gaine. Isi program liak si sang sida. Sini Sorintan li hang son sini. Now celebrity on aire. Sini itu mana wisoli mara leng mre. Sini thala jo hikta opportunity sampang sa kuang track ning si. Arui aje inan tumni experience share sa ke ji. Ihi successful saire. Jiwang share sa ke jimni mne. Thala la iwi journey li. Keteu ka learn sa kai. Ina mistakes sa kai. Career pathways ina mantham ide choose sa ga it could have been better kizine. Thalala ari jadak lei songja hi ringsi ke jimnim ne. Life itu mireni wa it's a journey. Yang good and bad times will come. Jena ajwa I khangte apam le isi education we platform le come to ya tamlila. Eva, I have always tried to katam now ping we interest, katam now ping we voice si represents hagway sai. Jinajula katam now we perspective in a katiwa share sara. Natum na tada katam now akaneda, natum lang namilo. As a career awareness ili natum tongali. He career choice in a pamaye, he pai salo, he pai masalo, the mahangre. Ajava na kanganing he, Katioga itumwe, Ladega realities, Ukruli Ladega realities, Kamjongli Ladega realities, Itum Kapungli Ladega realities, he will experience Chingum mati, or Sarakan and Natumata, uniform sang laga pumping in. Chis here sangrum laga, itumi career pathways, itumi career choice clapping, career avenues clapping. You can explore sangum sik later. Krzan kteu sangai da aje krane simli yeng dak lai main sada awu wa ping kjang khat wa je interesting samai da ina hili khra hi awu wa chung da chang ni ga da krane awu wa ping chung mai da chang si ja phare itum katam nau ping wi wang wa khre la khra nau ping wi atam we na itum katam nau ping di mang itum ni choice mi jilla hina kasak chung galai jilla career avenue si awu wa ping na chang laga responsibility kui laga chang laga chung nam lai jilla aju isina khrajan sa gi ji na thumaina aju khrajan sa gi ji it is a preparation yang it will be preparation for the next 10 years ne ari hi first of all sorry da hanga yang it will be ari lai dak lai katam naw ping li Kiwang le jigla itumi generation itumi atungwi generation pingna natumi wang we have not created itumna ecosystem khamathan tum larik thada pa ka pai yang career opportunities ma thada sambang pai avenues platform ma sem mir thuwe jen hi in apam tong le hangson ne kranau ping as adults itumwa natumni sorry the hang first of all because we have not created any ecosystem avenues for each and every one of you. Jena hok pokli atang amain la hok pok thadain la iwe personal experience aga khrajana kamang hangai class 8 kaka tamli all India quiz competition li I Manipur represent salaga Bokaro da Jharkhand li si represent sai TV initial isi screening ke saya isi Don Bosco School lika saya Imphal le initial screen ke saya tam hili topper lamning ne larik lam them ne school li screen ke saya tam le rank 1 quiz li rank 1 kraji in raj la oja ping lang aksar kai ne oja ping lang ke ngasot naw topper class with topper ping dang dang ke
laga they thought that it was a mistake kada ada quizly rank 1 quiz up play ji I nui laga simli wisdom the lai ketiau na agalai sai kreli aru masok thu jai de simli lai khle wisdom ngata lai khle tong I lai go pangai je I lai go pangai jilla school vi lai go ma pangai lak jilla jena lai khle lai simli khle lai ji pass on ai all the current realities India li sok tak le Manipur li sok tak le Ayar li sok tak le thaiser jilla EV science EV maths ji interest mlai jilla Chidai da sama quiz All India quiz competition wang screening Manipur screening sajli first portion ka quiz li mi tong nga khaila ki wang de class li wa Hindi ga fail sabam ho yang chidai da itu mi serious sadam quiz la ina khrajan hi hang kahang hi I Kolkata li wai chiwang quiz competition wang Kolkata win Bokaro da Jharkhand li first time flight tong la wa jini 2007 Jiatam jili India we lari kat them kat tong rajin da. Kathem ko tong ra laga itu mi mangmo mai thui jing sa jilla. Jili ina realize sa jilla itu mi how much itum opportunity maklai atum kai ka awu wan lang ngora itum liwa awu wan na so na waulo da sia sa sang mi ga chiho gain. Jili semi final round tang da kajang laga asama audio round li Hindi la mang khong mi gai la Hindi la hila kipana ka sak le kijilam ning ne Hindi la ji kipana ka pi jik le dang han jil la chili ak kalam thaila semi final round li thilaga ung gai ne but that experience yang chi we experience in a open up tong salaga career pathways career choices itumli okthui ka kain lai ji first instance of my childhood iwi open up sa chili hobok jene aja inan tumni share sa ngai itum katam nawa ka sada iwi katam naw sung le yang class 1 to 10 iwi school ka tumni wat sal le jini naw snaw pen krajan sa son ne inang han son jilla what is your vision now we purpose lari katam we purpose ki le jini jilla yang chung na hange ot sampang khwai it is not wrong mongwi lak ne yang awu wa vi ka chot chi thel ka ot sampang ngai tolop ja ngai awu wa lim thalang he ngai ka tong na ot sampang khwai ji kai kana football ngre ngai ji kai kana la sa ngai dang chili ot sa man majuk man laga phaningong jilla thar majuk jilla football ngreu ngai naw snaw pa ji wang itum hi chingom pai de practice sa koi ground ma lim ne yang painting sa ngai naw snaw ji wang itum awi brush color malomi rem ne itum awu wa hi itum ukrulli kamjong le ara ram jesami le tusom le kasom gulen li nupa sa phanga wi thanga chingom pai da thang ji dang lang phai khwai jem leim de chiliwa itum opportunity ji artist on ngai ji sala malomi rajilla isi wi career counseling chong li na hang soning so naw ping chang so nai da yang dream ji hi sa pai ji chi sa khoi apong ma lei jilla football ngai ngai la itum ji but malora jilla bola ga effort masara jilla music tam ngai je guitar malora ne piano malora ne music class sang wai phaisa ma mi ram ta ga itum career pathway si ka ta da form sara yang thang ji da lai mang pak pai ning la lari ka them ping ma tha them au re arui Manipur vi average in yang simkhura kana kachanga gali katan phai sai lupa 2800 ne simkhura kana 2800 rupees si now phanga leolo covid atamni online class ti tum tong introduce sa koi sai simkhura gali smartphone gali 2 GB data per day
taga naus nau paiso bajili class sang sakra khanau bajili chang sakra network mam tham yang larik hotna lo tam lo je apong malai jilla taga itum kata si school likar simni problem notebook maloram da ngalang wa phai gwai da jan laga school li mathada concentrate masar oja bing na sauluira maram malai la sauluira oja bing na yang understand masa mirror jilla taga deviant on how ngai singai ho itumi condition ni reality si hi da lai ko yang i chingom phangamang na thum tha chong ngai na ngaso laga ram li sim ni pam laga ngaso laga khrasan sali da lai de lai yang larik pangai sim ni larik pangai library ma leim ne larik boro sa ko em leim ne larik malorer ne interest reading habit interest develop sa ge ji larik ma leim ne yang age appropriate larik ma lei jilla class 7 ni ka dak lei pan pa gi ji larik hi ma lei jilla ana novel ma pa pai jilla chidai itumi avenue si itumi opportunity si kachong wat khaila chida saida sama career counseling sali kai kan doctor sa gi ne engineer sa gi ne is sa gi ne hi sa gi ne work hard chi itum chiwi apong yang coaching khui ngai teo clear doubt clear sangai la apong malai jilla government school ping ne tum kai ka kula mai la ga tum awana ot tala en sa la ga private school li chi hol le yang iwa government school li ot san ne ram li awan lui ot wara anau ping na headquarter li kapam ra yang class 7 8 now na guardian class 4 5 vi guardian sa la pam ra class 6 7 now ping chat hang na mi jar sim sam thar chidai ga athum career pathway si kada ri yeng ra career yang so consider yourself very fortunate na si ajut ukhul tang hol li ta pam dak lai serious sala in khuilo ata in 10 years we see prepare sadak lai ni je chidai da ram ni chidai da condition ni lai ai da government school li ojam le maths ojam le sangmai toi je tribal now wang science chemistry physics ya kui sadak le je ojam le je la laga doctor sarala na deng han ang engineer sarala deng han je la question ne ta ka da saura katam now itumi khion la je la ukhul taung le strict sana ena sala ga class pung chiko wena pung kuthum dang na tam laga makap sak bai sala ga hi sala ga itum simong aura simli itum spaces malaim ne yang because of our socio economic conditions simli larik pa koi proper space malaim ne larik mathadam malaim ne environment thadam malaim ne chili wa katong itum psychological emotionally affect sa jena akham school ga kali interest malai lui jilla chili isi oja ping la interest malaim ne da punishment mi fura mning la majita sida yang chen ina khang wa blame ga samnim yang itumi realities itumi pam dak le apam wi reality hina sakna jilla chen itum ka tam naw ping na po gi ji he itum na demand sa gi ji ina hangson ne stakeholders meeting yang stakeholders meeting, education with stakeholders meeting, policy semrek ji, the biggest stakeholder hi katam now ne. Katam now we voicing han gijne. What do you want in the school? How do you want it in the school? Katam now majang na itum na kata school li da ran sa gijne da mahang paim ne jilla. Chida side isiwi condition hi tar lai yang simni pamdak lai avo waping policy makers ping yang yarui we kathan ni da jatak leping he understands ha gizne if not then we are itum ke kalam leim ne ina school la ga di otsa sa yang government school ne first ungjang atamle maths ojam lai samne home science ojam lai sam chene isi na oja
aga support sa laga maths la home science la quiz ne school aming mam pan luim re kajang ka thruk mang ot sa jine yang school jile pilot sa re da model sa re da isi vi oja khangte oja ping government oja ping jina khiang katam naw ping ji upaim lem ne hop lei thore oja ping na tangda ta amai na khang da attitude ji upaim lei thore thaum lo jin ki sa vai rak le je awu wa ping tangda interest lei thore khangarik na khangarik ji 6 months ot sa jin da din de remedial classes class kubla remedial class mi atum ni sambang khrachan sa simni kat hal lei ayar li kat hal li yang khrachan sa man laga 6 months pam me class 10 mi ping yang result ka sokli for the first time in the history of Kamjong maths we chila maths li ko athang ojam lai sa je maths li isi yaro na ga letter mark sambang jide nobody believe awu wa tang nama sang ne oja ping tang nama sang ne now the biggest failure itum na thada khalai yang we don't believe our children itum in now ping ma si sang jilla like ma them de lem re kisawai rak le yang average student in the pning jilla all we need is a good guidance all we need is a good teacher adang career awareness amai yang in hang de all we need is a good guidance chi lai hai ga oja hi khamtha lai hai ga nothing is impossible jena ariva students ping ni thadaina defend na thumi wang hang laga hi kahang ne yang thal biggest responsibility hi the biggest responsibility for your life itumi mirin wi songja wi responsibility hi na na khui re ang chot la ring phal la sip sa la ka jan na khui re avo wa ping na sak sap sai re na thumni private school le tam mi re da matam ghar ping government school le tam de le ang ka tong sami le che na opportunity si itum how to best maximum optimization ni kana khui rak le da itum chi work athang wi hard work chi saura kachung ngani I oja sangai da phaning le re mning mla now der laga oja sangai da phaning le re arui tangkhul wi oja kya ga simli sai pam na tolop chal le manthe if that is the aspiration chikta oja ji na oja sa re jil chita pam re ji don't make chikta wi dream ji ma sem lo ang arui katam na chunga thousands of our kids are not atum oja ma le la pam dak le itum on ka khangte mi mahang loi se mai te myang mahang loi se jilla itum mi na tangda matam mi ngai la simli pam laga tolop ja ngai la atang amai na khangda vrera ma ga jang ji career ji if you are a doctor also if you are an engineer also vrera ma janga everything is vanity everything is useless jene career choice si semrum se ka kaim lem ni yang thalala itum hi na thum le ina thang sorry da ka hang jine na thum wi wang opportunity si very limited in le and this is the bad news ring pha khoi na thum ni mahang mrei ni yang sports ngreu ngai jin where will you go in Ukhrul football ngreu ngai kali wang reu ra ground ma lem ne jur jangai ka mang reu lim re footballer ni every year ngreu gi jine la tam ngai la ma tam rem re art tam ge jila matam paimra music tam ge jila matam paimra opportunity si malaim da career pathway si ithumi larik katam ni mang focus sa gaila larik ma katam sa paim ne yang we have to study now da na thum rai laga na thum now ping me tamli if there are many opportunities chilia na thum na suggest sa pai iari suggest masam ne jim ning ko talala maklai jili ina chi salo da mahang mre jilla so what you have in hand you take that opportunity arui leidak lei oja m thada leidak le lari thada pa pai le ga pa khui laga na thumna chu sa ngai career ji chu sa laga make it a better place for your children ndumi now ping wang apam kham tha sem gi jine ada ina 10 years we preparation ni ji
he arui na thum live itum we have not been able to provide na thum after 10 years 2022 atamle he tha stage len thum nganing laga itum tong chang la hi arui itum wang ecosystem mi develop sai re je he itum chi testimony mi sakwai you have to work hard yang awa chung dam ram ne ina khrazana kamang hang lui ke 1960s li ramai na kana video kana nau phanga phung laga without anything paisa lam jang ne aphaina ara border Burma border wina Imphal li tajil sim lam malaim ne paisa lam ne khik lam lim ta laga avu bajina just awi ninglia khamang le even now he larik tam sakreda khangte khik kam le paisa lam malaim ne simpam khle lam ne thal Imphal li ta laga kali la pam laga lui wa laga sa laga anything sa laga now pingil larik tam sakreda kuita 1960s jena now ping larik tam sir now kar paji me now paji ai police with jailer sao khang te ping jen nursing ka tam na nurse on now ang tong a hot sa gain athang wi jailer ko now khar jailer kon ba hi school oja samang school oja hi sa laga hi posting wa gain posting wa laga ala nauli lai mak tam sa pai ma tong lim thar tam saksila jena aje today atang ai with testimony je ana akuile akamang le even now li like tam sakre now bing like tam sakre kiji laga now bing na hot khana we na aru I hi ling ning dang le la yang maning gai thumi ramni Burma border li aru tik with laborer sal ga pam gi jilla isai na 1960s li ke pagam dem jim nim fal li aphai na ta laga tam sak jini isawali oja sangsak ari isamailong atumla exam clear sare ithumla we India with top university li tamlaga college li tamlaga India with best of brains li tamrum laga khrajan sangum laga sab laga ari na thumli da testimony khami sims jena awu wa pingji we have to find a purpose ithumi purpose si khigle si mak them sa paim itu mi ki sa phlong gi jekle je je naung rali interest kui laga lari ki ma thalai tam sa interest ma khuim sa paim interest ma khui ka upaim nem krajana ka mang hang mi fure sinawa ka le tangkul naw ne yang class 10 li second division class 12 li second division medical thare gi jilla avu jen la second division ra la avu asi avu awan la thang sak plong re ana hot na re jig naw jin hot na re jig hot nang sak plong re second division ko aru on second division hi pai nai jin lam ning la hot nang sak plong re naw jin la hot na re de phaning avu wan la hot na re ji second division right mi na wa ka ta ri na medical sok rak lek jin da awi nga shot now roommate pan na 85% samang sinau ba second division khong yang jena medical coaching khuing room jilla first attempt li khanini ma sok jilla jena larik them pa bu ina 85% sambang pai na hi ai iwa delhi li ba ka tam aure da ka tam khaila potential wa an lai mai dak lai ko second sinau bai na iwa chingom akamang ma talai na hona re ji honal ga medical MBBS sok khaila ari 7 years down the line sinau baji awi MD la kup sangai re ari district hospital le watsal le yang itu me apam district hospital le so na ok baji ala ot yang in phal le fui a success measurement success sai ma samne gi jim nim ne thal hot khana ji themra la mo hon na ga ji run na ma myam le jena hot khana jena athang every student bajila
she could get what she want. Aruvi kathem bajo anning jang sala ana I thaum ge the give up sa gai jili masam phangla. Jena itumwi journey hili yang katam now bin tum class 10, 11, 12 kaman le. Read as much as you can. Yang ari atam hiwa katong itum explore sa koi ki le la ru internet le ren tum itum atam ni malai samde yang sports person na sangai mning doctor sangai engineer sangai ji everything is there na tum na themai laga ya itum khanau ping le tum na advance samai ga laga use it for productive ways maning la hiwa corner li jakar real semsa hiwa corner ag jakar real semsa purpose in account if reels ka generally that is your purpose aim in life jaiga please go for it yang china nawi career pathways ni please go for it nobody is stopping you thalala purpose atang oja la hangare correlate sa yang ki sangai jang khat chikle je you have to identify yourself chi I na mahang baim ne nsawun sawan mahang baim in nurse sangai doctor sangai je ka chan chu sar and then avenue si limited salake we accept that yang na thum ling chon ka pa pongi teola ke je le thalala hot nai ga na thum thalen ot isai ga mi thal lai sam re jena iwa itumi athangwi sa khangai eni tum hot khana hi khani hiwa thada correlate sal ga chornai de pning jena awu wali ina hang khangai wa atang school la gawi now letter mark maths li sam ga bangje awu wa interest mu kuilak jin dal school li khi sa de le jilam theim ne yang ahi maths li interest le jilam theim interest le sa awu wan la maning sang oja bing la maning sam da ahi amang thar pam gai la isi oja ga bajina what krajan sa laga what is your interest area nai khik sa ring phag le jiga iwa maths khot ning jang i chawla that is the only spark ari hon itum oja bing krajan sa ko atam lem iwi oja le yang jena oja bing na masi lo ila oja ne yang now bing li mai schedule hectic sa now yang talala now li 1 to 1 itum krajan sa ko atam hi malai chula everything is fast tamji thayawra kupsangra sokaura class test ra sokaura now bing li krajan sa laga ka thali na je hi ta da pamdak le ki maning phal le haw parents ki jim de itumi katam now ping parents were teachers de they have the biggest role one of the biggest role 8 hours thangji da pamngum dak le de 300 days 8 hours pamngum dak le de jen oja bing ne example itumi safe space create masa ga itumi marar ki jilla itumi apam ni social emotional learning da mo pograng yang here Delhi li happiness curriculum laga buddhist pasina chong sijin le social emotional learning da yang one of the biggest tool hi classy na thumni la hobo ga re masang nuim re itum tong plan sal le yang itumi classroom li itumi sim li now akawi yang our behavior our society na assert kasa behavior ang our emotional problem khlai hi khiwang khlai ji itum study masajilla chidai our studies li affects how in the longer run he or she becomes a deviant kai singai gel itum la mi hi mer now school li chingum thara ka ga ne yang thang chi da ngamu laga ka jne maram mal le thang ngamu ngai hawe kreliwa chili oja kham tha kham mang lai sa jin da South Indian oja thanga na ili hangde class 10 e pass out saw je mathan me why are you like this just give me one answer metric kathalila metric we social science period ka sok thang exam matharang laga ising amu pam gaila
ngamula exam chang thali sipai to ngaral ke tension kala mag pi bala social science I got lowest chili sok na nai jile isi oja sawin ni kiwi wang le why are you like this kizide chili aina khrajan sai I talk almost 2 hours yang chini itumi spaces le avuwa parents have to be a safe space na ongrana yon haire gizili avuwa wali rak wa hi mangchi gizne now nan yon haire ga avuwa wali machi thai wa yamai ga chiwa relationship chi chung sa jare etum vre si ga salila etum yon hai ga vre ravli wa gizne nowhere else avu now snapping la avuwa wan chi comfort chi space se mi gizne yon hai la ga avuwa wali wal ga ying phit daw ni ga da mo alu ga chi nobody will go no oja vili yon hai anything issue kle classroom le kle li oja vili wa gi oja hi sa sinai da smile sauson nai da mo angai ne jai ga itumi now snapping ka semli chong sa jaw re then how do we create that space chingum khani isi teach for northeast isi oja hai laga isi vi policy hi now snap ki pagli ma saw bai mre and we have to make relationship with each and every single children gajene chili classroom khangate pingen itum study sai research ka yang isi vi chingum khani ng sora ga now snap ping je they are so much responsive to elders yang mina khanghan they are so much more empathetic yang they are so much more cordial honest samai space create samai da chidai da athum wiwang la progression je classroom le progression no ojana khanghan la I mathaim ne miss hi kada gi jile je tong relationship se semjila jeni thumi schools ping clay institutions clay ping la I model hi test salo da ngai kiwang de jiga itum chonga salle isi education policy na nationally sawi mam yam ne yang jeni itum test salaga national ping hi devian ga sahi national wi khoi mnim ne yang itum society na especially our society itum hi movement la haida yang so many geopolitical situation la haida itum socialization process in mam ya jine jen nationally mang ma pen se gine yang chidai ga classroom li if we are able to nurture that chidai ga itum their career pathways become secondary they become much better human beings itum now snapping much better human being mi onra atum khacha na khlakta atum pha khu yaura yang engineer salo hi sa gi jinda arui kotali kilo sa dak le entrance IITV yang pura pressure machine chemi jilla jena asam maram dak song jang susai chau and mirin hi akmang khlai ne yang mirin akmang khlai li we don't need that much of pressure in life to sustain successful sa koi sa se lastly itumi ringapa career happy career pathways se migine if you are a scientist you have to be a happy scientist yang IAS officer sare jaga IAS officer ringapa IAS officer sa gi doctor sare je ringpa doctor sa gi ne arui hon doctor engineer bureaucrats ping stress ka laga masangai lang na sadak le chong le la jena asama whatever we choose in life yang itumna career aka ka pang atam hili itumna sustain sa ka bai ring phalang ina ot hi sa ka bai laga community li itumna mi ga bai hi phaning laga ot hi sa ko sas yang hi thada ka hang hi paila ke ka sak jong le manipur thali ot mangwam ne yang manipur li ot phare jiga lots of alungli systemic problem gujung le na thum jena larik mathar tam laga ayarly honestly pha khwai ji sa gi je maning ga arui class 10 11 12 ka re graduation 3 years li ku bawra chiuthili B.Ed sara aju student wi side in oja ping lang B.Ed sara laga awu wali phaisa nom la oja sang miaw lo jira yang maning ga masam mangi saw mo jen school li mo walu imra
นั่นสกุลลิมาขวาลีอะไรโอจ้าอิสิตังคนเราก็จงกันมาว่าจีน่ะก็ตำนาวก็ต้องได้มันตำเราปั๊มเด็กเลยล่ะก็รีว่าเชเราขี้ชาลก็ชิมลิปั๊มเด็กเลยจีนั่นนั่นทุ่มละชีวี process trajectory จิมาว่าไว้ in 10 years นั่นทุ่มละโอจ้าก็สาละ doctor ก็สาละ engineer ก็สาละจิลี in whatever position นั่นทุ่มก็ปั๊มมันตำจิลีอีทุ่มมี society ฮีอีทุ่มมีปั๊มฮี 10 years we next จิลี now school ก็กาปิงวังเรื่องกับป้าปั๊มเสียมไว้ฮีที่ objective ที่ให้ลงอังมันนิ่งก็จากสิมาหนาวเลยนั่นทุ่ม opportunity สัมพังเป็นสัมพังเลยมาสัมพังมีมาสัมพังละท่าปั๊มเอาเลยอะไรกายนี่ลุย drugs war on drugs ก็ต้องหังเลยล่ะคิดว่า now ก็เที่ยว now class 3-4 วิจิกายนี่ว่าคิดละซาเด็กเลยปลักว่าซาเด็กเลยเด้อ school มากันละอังเจน่ะอีทุ่มมีอาวุธวาลิละ request สั่งไงเนี่ยอีอาตำสั่งดำคุยมั้ยแต่ได้เนี่ย experiences จิงกุมมาตีเฮลีคู่เลยอีทุ่มมีรำเลยนาวสนาวปิงคริ่งครักขี้โจทย์ไหนเลยอีทุ่มกระทำนาวปิงโจทย์ไหนเลยpencil โลกไว้มันเลยเนี่ย notebook โลกไว้มันเลยลาริกโลกไว้มันเลยเนี่ยอย่างลาริกปังไงเดี๋ยวป้าไว้มันเลยเนี่ยฟุตบอลบูทโลกไว้มันเลยเนี่ยบอลโลกไว้มันเลยเนี่ยสปอร์ตวิโลกไว้มันเลยเนี่ยก็โจทย์วิก็โจทย์มั่งไหมจิลีนั่นลีฮีฟุตบอลเลอร์ออนโลนั่นลีฮีชาลูกจีละก็สักคนเนี่ยอย่างเช่นน่ะอินาจะหังไงน่ะนั่นทุ่มลี empathize ใช่นั่นทุ่มน่ะ challenges ซิมลีก็โจทย์สังจงก็นั่นทุ่มน่ะ go through ชาลก็ปั๊มเลยเลยถ้าแล้วเอาว่าน่ะฮอตขนาดจีนทุ่มมั่มไล่ไปมั้ยแล้วก็ duty จีลาริกปารันจีปาระแล้วก็ career trajectory จีว่าอัฐังเว vision จีให้แล้วก็จะได้ก็ you will become a better person แล้วก็นั่นทุ่มน่ะสักข้างไงจีถ่ายซาไปเลยยังแล้วก็เอาว่าปิงละ ecosystem จีเสมิโลนาวสนาวปิงวังยังขงวยจีขงวยเนี่ยจีกิจีเนี่ยอีทุ่ม corruption นี่ it starts at home นั่นน่ะขงวยจีขงวยเนี่ยมันจีทุกข์อาคำอ่ะขณะทั้งเว้นได้อาทุ่มน่ะอดกษาตำเลย position กษาตำเลยอาทุ่มน่ะทัดงั้นแต่ห่างเงินจะดาวร์ยัง gray area มันเลยเนี่ย black or white เนี่ยอีทุ่มอดก็ต้องอย่างสิได้ก็อีทุ่มวิอาวัวว่าปิงนั่นละมันทัดเกียร์คุยมี interest เลยมีอาทั้งวิคำจงวิกระจันเจซิมลิงเลยจีพนิงงเลยยังอาวัวว่าปิงจี interest มาเลยสามเนี่ยnow จีน่ะ90 plus 80 plus สังพังดีชกซาละก็อีวัน now ฮีท่าสับลาเดอร์ last ลีรังหันจีเดจีน่ะก็จะจ้าวิ now จีก็จันไทยกิจเนี่ยโอจาปิงละจับใจ you have to know each and every student of yours มันยิ่งกาทุ่ม life journey จีนั่นน่ะจีมาสามีก็อีทุ่มมี limit สามีจีเนี่ยเจน่ะอะไรจงขมาย career opportunities career avenues อย่างไม่น่ะหางไม่ได้อีว่า just experiences สิที่ได้ก็เลยนั่นทุ่มเลย empathize ใช่ avenues มันเลยเนี่ยโจทย์ได้ทันละคนน่าเสียยังคนน่าไป possibility ก็จงกันเลยแล้วก็นั่นทุ่ม fortunate ใช่จีซาโลแล้วก็อีทุ่ม next 10 years ลี our society อีนั่นทุ่มจังแล้วก็ it should be a better society ยังนั่นทุ่มจังแล้วก็ virus with society อ่อนเอาเองมันจีไปฮีวี vision ฮีวี clarity ฮีเลยแล้วก็นั่นทุ่มละลายกิตตำโลจิมังหังเลย thank you so much